Elektronskog i električnog otpada je sve više i u svetu i kod nas i procena je da će ga biti više čak i od onog običnog komunalnog otpada u budućnosti. Tako da o reciklaži ovoga jutra razgovaramo sa Nebojšom Vranešom, on je direktor SET reciklaže. Dobro jutro, dobro nam došli ponovo u jutarnji program. Dakle, ovo što sam rekla, to je izvesnost. Elektronskog otpada svakako će biti sve više. Tehnika toliko napreduje, uređaje menjamo zaista češće nego ikada. Naravno, Maja, pa vidite i sami u svojoj kući, verovatno svakog dana je sve novih uređaja, sve više, a sve im je kraći vek. Tako da uređaje treba na pravilan način odlagati, nikako bacati pored kontejnera, naravno još manje pored divljih deponija i u prirodu, jer puni su opasnih materija i elemenata i zagađuju ne samo nas, nego i buduće pokolenje. To sam upravo htjela da vas pitam. Pričamo mnogo o reciklaži, postoji mnogo razloga i da pričamo o reciklaži, ali hajde još jednom da kažemo, koje su to opasnosti? Šta se desi, na primjer, sa jednim kompjuterom koji je odbačen negde gde ne bi trebalo? Koje su to opasne supstance koje će posle ući u zemljište i na taj način svakako se uključiti u tok i hrane i svega u našoj okolini? Pa ovakav je scenario. Kad građanin odloži mimo predviđenog mesta, nelegalni sakupljači rasture i to je uzmu ono što je najvrednije, a ono što je manje vredno, to je što je opasno, ostave u prirodi. Pritom su doveli do toga da kiša i vremenske prilike lakše speru te materije u zemlju, kroz zemlju dođe do podzemnih voda, a dalje ste sami rekli kako je. Koje je predviđeno mesto? Predviđeno mesto trenutno su prodavnice Tehnomarketa i Tehnomanije. To je prva takozvana mreža sakupljačka. Građani mogu da odnesu ili u prodavnicu ili da pozovu telefone u Beogradu Tehnomanije koji idu na licu mesta. Ali priznaćete ipak da mreža recikliranja nije pristupačna našim građanima. Zbog čega bih ja kao neko ko želi da odloži svoj stari televizor još bila u obavezi da ga prenosim negde? A takođe, kada pričamo o reciklaži, mi možemo da razdvojimo naš otpadak u sve one vrste otpada kako je to predviđeno tako u savremenom svetu, međutim, posle to sve ide u jedan kontejner i na jednu deponiju. Pa naprotiv, sada u ovoj mreži i na ovakav način, plus što su građani motivisani kroz povraćaj ekološke takse, na primjer za televizore su od 1000 do 2500 dinara u zavisnosti od veličine, a pored toga građani bi trebali da imaju neku obavezu pored te materijalne, da odnesu, da ne zagađuju životnu sredinu, to je i same sebe i svoju porodicu. Ali ono što je bitno, da ni na zapadu to nije preko noći počelo da se razvija. Sakupljačka mreža je jako komplikovan sistem, zato što je mnogo ljudi uključeno u to i najveće opterećenje cele reciklaže je transportni troškovi, zato što je to mnogo manje vredniji materijal nego kad je nov, kabast je, zauzima puno prostora, a unutra ima vrlo malo materijala koji imaju veliku vrednost, mnogo više materijala kod televizora, na primjer 70% je stakla, koji trenutno nema nikakvu tržišnu vrednost, a ne smemo ga baciti. Mi možemo da ga bacimo na deponiju, ali onda to nije reciklaža. Znači, nalaze se alternativne mogućnosti kroz građevinske materijale ili kroz neke druge svrhe. Mnogo vam hvala što ste bili gosti programa. Nadam se da smo dali neke korisne informacije i za ovo jutro. Vi ostanite uz nas.